of execution. That is why usa kini kabutang nga wa gyud masabti sa kalibutan. Kaya ang kalibutan, the world that we are in, is ruled by God's arch enemy, Satan. You and I, as believers, are in the territory of God's arch enemy. In other words, we are not supposed to live forever in this cosmos diabolicus, in the original, the devil's world. And at the moment we heard the gospel, that very moment changed our status. We became citizens of heaven. Busa, yan ang higayuna nga ikaw na usab na ang imong kahimtang. Gikinahanglan nga ikaw magapadayon to take in the truth from the Bible. We have said that the Bible is the instruction manual for every believer. That if a believer is negative to this instruction manual, then ang iyang pagkinabuhi nining dapit ni Satanas kompromiso pulos ang iyang pagkinabuhi, o ang iyang pagkinabuhi belongs to one of the two categories of believers, which is a loser. Timani nga as believers, duha lang ka klaseng believers nining kalibutana, the loser and the winner. So ayon na nagkalimti. Loser believers are believers who are negative to the Word of God. In other words, the Word of God, the Bible, the inspired Word of God is not his or her priority. So kung siya imbitahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, mayon siya, well, I have no time for that. So these believers who are negative to doctrine really belongs to the loser side of believers. Now, ikaw nga nagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, na klaro na nimo ang kalahi sa imong pagkinabuhi, different to believers who are negative to doctrine. So it is presumed that all these years that we have been gathering ourselves every Saturday to take in doctrine, magtuon ta sa pulong sa Dios sa usa duha ka oras, it's presumed that you have been using what is in your mentality of the soul. Because the Word of God even says, be ye not only hearers of the Word, but be ye what? Doers of the Word. So, it's not enough to be listening to the Word of God. It is not enough to be attending frequently our Bible study or whatever congregation you are attending. Even how frequent you are, but you are not applying what you learn, then mao lang gihapon, wa gihapoy epekto sa imong kinabuhi. So imong makita diha ang epekto sa pulong sa Dios, ang katinuod sa pulong sa Dios as you apply it in your life. So if I ask you right now, are you applying the Word of God? Do not answer me. Answer it to the Lord. That's your privacy. Each of us has its privacy. But when it comes to the Word of God, you have no more privacy. You get me? Nagkasabot ba mo? Wa na tay privacy when it comes to the study of the Word of God. That is why, maybe some of you would say, kadaghan nagyo ko maigo sa pulong sa Dios.
kadaghan na gud ko makaingon nga ako man tingali giatake ni. Ngano man siyang nakaila man nako? No, I am not running or I am not following your life. That is why kining atong grupo makita nimo ka diferensya sa ubang grupo, wa ta magpasigarbo. Grasya kini nga atong ipahimoslan. Nga kita nagtahuray sa usag-usa. As possible gani dili ta mo kanang lahi man ning ato kay taga-ato ra pud ta magasinabot ta, but when it comes to other doctrinal congregations, mga pastors, as possible, they do not want to know the private lives of the members of the congregation. You know why? Ang tendency god ug may bawo na kakinsani ang pamilya ani, tendency is you will begin to what? To touch their private life, and then it begets unsa kanang mental attitude sins na. You see? Whereas in a doctrinal congregation like us, like this, by the way, this is a congregation already. Ha? Congregation naman ning ato ba? Nga imong makita ang ato na karon nga fellowship lahi sa mga ubang grupo. Kay nakita nimo ang kainit tungod sa epekto sa doktrina nga naana sa atong kalag. So that's why ayaw pagtuo nga ako nagagukod, nagasunod-sunod sa imong kinabuhi kung ikaw maigo sa pulong sa Dios. Unsay gingon nato last meeting we had? The Word of God is alive and powerful. Unsay sunod? The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. You see? Mo nang atuning ipadayon karong hapon. And then before we could go to our main topic, which is the faith rest technique. So, mo na nga ayaw na nga sa sige kog yaw-yaw dire nagtudlo kaninyo sa pulong sa Dios, ayaw pag ingon nga ako'y gitumong ani, no? What have we told you over and over again? The Word of God is no respecter of age, no respecter of profession, no respecter of person. Wa? Dili mo tahod og si kinsa ka, presidente ba ka, unsa, general o unsa, no? Because ang tumong sa pulong sa Dios is every living human being. So if you are a member of the human race, you are the target. Mao na nga before doctrinal pastors teach to the congregation, sa di pa sila mutudlo, sila ang unang igo sa pulong sa Dios. Una pa itudlo ang pulong sa Dios. Therefore, kining ato dinhing pagpadayon, grasya kanunay. Unsay but pasabot sa grasya? Kinsang buhat sa ang grasya? Buhat sa Dios o kini ato lang gidawat. Okay. Let us continue discussing about the that particular verse last time. Hebrews chapter 12 chapter 4 verse unsa man verse 12 kaning kanunay nato nga gibasa dinhi. The Word of God is alive and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Unsa? Okay. Unsa tong characteristic sa Word of God? Alive. Buhi. For the benefit of those who were absent last time, sa wa pa ta mag-picnic bitaw? Mao man ni atong gihisgutan. Okay. Mao ni atong gihisgutan nga ang pulong sa Dios buhi o gamhanan. Buhi ug may gahom. Hebrews 4:12.
Mao ni ang atong Before we went out, before our picnic, okay? Very memorable picnic. For the first time, we had a jet ski. Okay? So we have more coming. The best is yet to come. I know some of you really enjoyed and Lucille missed. Huh? So next time we can plan it ahead, much ahead, so we can have our fellowship. You see, it's different ang fellowship na to kaysa uban nga mga wagyoy doktrina o di lang ta moingon nga way mga doktrina kay may ang diferensya ra ba ni mayon tag kana ra ba sila way doktrina. By the moment moingon ka wala ba na sila doktrina, ikaw mismo wala kay doktrina. Ayun na kalimte ha. By the time nga moingon ka aka na siya wa man ni doktrina ba? Sige lang simba pero wa doktrina. Right at that moment ningon ka ikaw wala kay doktrina. Ninglupad ng imong doktrina. You are not applying doctrine there because you are already what? Yes, that judging. No, that's not judging. What do you mean by judging? Wa para ba ta mo hisgot ano no? Ang judging, by the way, is when you kanang maghisgot mo og sayop sa usa ka believer, fellow believer. May usa ka believer nga naibaw kag sayop ginayang gibuhat no? Unya musulti ka sa usa ka laing believer. Uy, andi sa kadiyot, mao ni iyang buhat ta ba? That very moment, that's libak in Visayan. Kadto judging na to ni adtong usa ka believer. You are judging. The moment nga muhisgot na ka og sayop sa usa ka fellow believer, that is judging. Madunggan ganing imong pagsultig dautan sa usa ka fellow believer, madunggan ganing sa usa ka fellow believer, you are judging. Unya, ang imong gisultihan nag-apply siya doktrina, he tries to avoid unsa musumpay siya ay unya unsa man, he avoids or she avoids because that is already sinning na ba naghisgot na ka mo tandog na ka sa ubang fellow believer sa iyang sayop, because the principle is this: who are you to judge a fellow believer? It is only God who judges you, a believer. Judge not, so you be not judged. Na sa Biblia. Therefore, makita nimo nga kung ikaw maghisgot na og yung kagwa kay why doktrina na siya, nawa hinlupad ang imong doktrina. Okay? Now niya pa ito punto. Ning touch naman tayo ni judging, yun ay punto importante. Kadtong believer nga imong gilibak, tinuod o di nga iyang gibuhat to, sayop ba to og di? The moment nga ikaw nagsulti nagdautan niya, ikaw siya wa? Kadtong imong gilibak, why sa? No, don't get me wrong, kadto siyang nagbuhat og sayop. Believer na siya, nagbuhat og sayop. Unya imong libakon ang iyang nabuhat nga sayop. Maunay judging, ikaw ang punteriya na sa hampak sa Dios. Imbes kadto nga nagbuhat og una nga disiplinahon sa Dios, ang disiplina sa Dios imbes adto niya mo sumbalik diha nimo. Mao nang as believers, we have to be very careful in putting down our fellow believers. Delikado na sa usa ka believer. That is judging, that is sin. O niya duha na tong naghisgot, sumpay na po to siya, sayo pa na. Silang duha maoy disiplinahon sa Dios. Natingala mo yung alami din yung kita libakon. Is that correct? Gusto ba na? Lami ba rin ikaw libakon? Di. Kaya di ka ka-eskapo, latiguhon kagihapon sa Diyos. Why maka-eskapo? Remember this principle in the Word of God. God hates sin and evil.
God punishes every sin and evil. Usa ka believer who commits sin, he is going to punish that believer. That is why kining atong pagtuon sa pulong sa Dios unsa ka klaro niini nga kung kita masayop sa atong pagkinabuhing Kristohanon, delikado di ay. Hampak ray ato gikan sa Dios. Latuson man taniya kay anak man taniya. Apan ang usa ka unbeliever di na niya latuson. Tingali mi ko haya dining unbeliever no, dili latuson. Say haya di sila latuson pero unsa? They are already judged. Sigurado na silang paingon sa lake of fire. But ikaw nga anak sa Dios, kinahanglan ikaw latiguhon o latuson sa Dios kay dili buot ang Dios nga ikaw mahigawas sa divine Dynasphere. You see? Mao na nga sa panahon nga mo rebound ka, ayon na ni kalimti. At the moment you rebound, you're inside divine Dynasphere. Apan kung muhunong ka gani sa pagtuon sa pulong sa Dios, paghunong nimo diha, out you go. Mugawas na pukas divine Dynasphere. So therefore, balik ta sa atong bersikulo, no? The Word of God is, the first characteristic is alive, buhi. Now, unsa may mo makita sa usa ka butang o tao nga buhi? Nga ginhawa, right? So, ang pulong sa Dios na ginhawa kay buhi man. Dili ni patay, dili ni sama sa mga history books o unsa na diha na sa mga museum, ilang ipang butang, mga library, dili. It is alive. Kaya nga naman, naay ginhawa sa Dios. Kini mo gitunan nga pulong sa Dios, naay ginhawa sa Dios ug imo kining tunlon ang pulong sa Dios. You become alive. Your soul becomes what? Power, has that power. You see? Because this is alive. Imo nang tunlon ang pulong sa Dios. Kay buhi man kana. Therefore, this is a picture of a person who is alive, not dead. See, mo na picture nimo dihang makita. And then gawas nga buhi kini, it is powerful, may gahom. So kung naay gahom ang imong gitun-an, ikaw kung mudawat kaniya ng pagtulunan na, maimo ang gahom. You see? Klaro kayo. Powerful. And then, sharper than any two-edged sword. Hait pa sa hait pa sa espada nga duhay sulab. Tiyan mo na. Ang example ba nato nini ang kadtong pila to ka klaseng espada? Atong gisgutan? Lima. Unsa tong primero? Ato ning review ha, gamay. Wala, kalimot na dayon. Oh. Ato pa bang hisgutan? Okay. Primero, rompia. Okay? Unsa yung sunod? Nakalimot na mo? Rompia, sunod. Zepos. Unsa sunod? Akinakis. And then dolon. Rompea, Zepos, Akinakis, dolon. Moning upat. Apan ang ikalima, maoy gigamit sa pagpaklaro nimo sa pulong sa Dios nga mao ang sharper than any two-edged sword, tungod kay ang klase niining espada sa pagsuwat nini dili rompia, dili Zepos, dili Akinakis, dili dolon, kundi Makaira. M-A-C-H-A-I-R-A. Makaira. Unsay description sa Makaira? Mubo ra ni siya nga espada, apan duha ka sulab. Ang duha ka sulab. Hait. Unya kini mubo ra kay magamit kini mabata ba ka, matiguang ka ba, mabatanon ka ba, teenager. Everybody can use it. The Word of God can be used. Even by children, by old people, everybody. But kining rumpia, di magamit. Kaya ano man, it is a broad sword, usually 5 to 6 feet
Long, unya, ang iyang gamit, pangduslak lang. You see? So, di madagan ni usa ka tao, kinahanglan duha ka tao, magpasan pa. Ang rumpiya ba? So, way gamit. Wa ni gamita nga mo ihimplo sa pulong sa Dios. It is makaira. Therefore, ang makaira, mao'y gigamit sa Dios dinhi, sa pagsuwat niini, tungod kay, this is the most fantastic, most unusual weapon of the ancient world when it was invented. So, although a very short sword, mubura ni, it was one of the greatest inventions of the ancient world. So, one did not have to be a physical giant, for it was light and maneuverable. See? Magamit ni bisan kinsa. Second, it never left the user off balance or vulnerable. Dili ka ma-off balance. Maka barog ka o anaa kay posibilidad nga imo yung mapildi ang imong kontra. Because kining makaira, ang gamit nini, you could duslak, mahimong isagang, mahimo kining itabas. It says here in the description, you could thrust, you could parry, you could slash. See mo ni gamit nini. Apan ang ubang mga kaning hinagiban, dili magamit trompeya, sa to sa Zephos, Akinakis, Dolon. Dili magamit kini. As like makaira. Therefore, ang pulong sa Dios is sharper than any two-edged sword. Unya, ang sunod ni ining characteristics is what? Ang sunod nga characteristics sa pulong sa Dios? Gawas nga sharper than any two-edged sword. The fourth is, it pierces even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow. See? Now, ang buot pasabot niini, mudot kini ngadto sa kinauyukan sa imong kalag o sa imong espiritu. O sa mga lutahan. Ngayon ni sabi ni Saya. Mudot kini. Just imagine. It penetrates, it pierces. It is not only a sword, it is a sword that cuts deep. Mao ni ang fourth characteristics. Some of you may have been cut by the Word of God. Most of us. Di ba? Di ba gitabas na sa pulong sa Diyos? Kung tingali, wa mo duot ni mo. Ang pulong sa Diyos, mulaslas, mutabas, mudunggab. See? It cuts deep. Ang pulong sa Diyos, dinhi, perhaps you did not realize it at the time, but you recognize that sooner or later, the Bible is going to hit you hard. Tingali, naay panahon sa imong pagtambong, sa pagtuon sa pulong sa Diyos, walang nimo bali ba? Mapanay panahon, you will be hit hard by the Word of God. Nakakita ba mo o kanang siminto? Bisag unsa ka gahi sa siminto? Patuig tubig na. Sige to og tubig. Kanang gahi nga siminto. Sige to. Di ba kanang bisag unsa ka gahi kana mabuslot kana. Madutlan gyud kana. Ano manam, ang pulong sa Dios, it's either maigo ka diha-diha-dayon o anam-anam. Tanawa ang how smart God is. Ngay panahon nga ang usa ka believer maigo gyud siya nga dutlan na gyud siya pulong sa Dios mo lawom yung pagkadutla. We have been attending Bible studies back home. Ang pulong sa Dios wa gyud mo dot. Not until diha nagyud ay panahon. Nga naa nagyud panahon nga moingon ang Espiritu Santo karon. Tanawon tagyud og di ba gyud hait di ang pulong nako. Naay panahon
nga laslason, tabas-tabason, dunggabon ang imong kalag. That is why you can learn here from the Word of God that tingali dili pa kayo karon hait ang imong nabati. Of course, it's not experience, it's not how you feel, but it is in your spirit, in your soul. So God's Word pierces or penetrates us, but when it penetrates, it pierces us, it benefits us. No, nadiha ang punto. It benefits. The Word penetrates in the sense of going into the immaterial part or the inner being, ang imong kalag na God, and lodging there as indicated in the next phrase, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit. Now, the Bible divides and separates the immaterial part of man. The Bible is the only book that recognizes that the immaterial part of man, regenerate man, has two parts. Unsa man bud pasabot? Ikaw kay regenerate ka naman, unsa man ang composition nimo? You are composed of body, soul, and what? Spirit. You are body, soul, and spirit. That's why you are called trichotomos. Apan ang unbeliever, pila naman ang iya? Duha ra, body and soul. That's why he's called dichotomos. So, the Word of God divides, separates the material part of man, and the Bible is the only book in the world that recognizes that man has more than a soul. Now, and so the Bible, ang Biblia, ang pulong sa Dios, continually nagapadayon kini sa pagtabas sa mga katawhan kinsa ang maigo nini. Now you could stab someone with a knife or sword and penetrate the material part of man, his body, but suppose I hand you a sword and I'll tell you, go out and stab a soul. Can you do it? Where is it? Where do you start? Would you stab the brain? The throat? Where is the soul? In some part of the torso? Hayaman dapit ang atong soul. Hayaman. It is in sod sa atong bagol-bagol. In the skull. That is why, kung makita nimo ang mga minatay, mga kalabira, sa tanan nga mga parte sa atong lawas, unsa man yung partiha ang dugay yung madugta. Maguba. It's the skull. Kay mo ni ang where our soul is. This is where our soul is. So mo ni ang tumong sa pulong sa Dios, mo igo diha sa imong kalag, diha sa imong sulod. So it is impossible for any sword or bullet or anything else to penetrate the immaterial part of man. That is why this word, that is what this word means. The Word of God pierces the soul and the spirit. Nothing else in the world can do it. Why makahimo nini? Ang pulong sa Dios ra. So mo na nga mo kana ang ika-upat nga characteristics of the Word of God. It pierces to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow. Unsa ika-lima nga characteristics? It pierces what? A discerner, discerner of the thoughts. Sa imo nang una-una karon. Okay?
The Bible is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Okay? 300 years ago, a discerner was a judge. Ang discerner, usa ka huwis, usa ka maghukom, no? In that day, someone who discerned a case between two people was clearly understood as we understand the function of a judge today. Now, ang Greek word here means a judge, a critic, a critical judge, and that is what the Bible does for us. The Bible judges us daily and constantly. And we should be thankful that the Word of God judges us because it points the error of our ways. Maka badlong ka nato sa atong mga hiwi, mga buhat, nga wa matunong sa iyang plano, so that we can rebound and get in fellowship and use the things that God has provided. So what did God provide us? In case kita mahigawa sa divine Dynasphere, o sa iyang gihatag ng provision? Gracia. Correct. That is why, gracia. That is why rebound is a grace recovery. You recover yourself. Mubalik yung ka. Kinahanglan kang mubalik. Paminaw. Bisa kininlay mo magkatunan. The divine Dynasphere is a place for every believer. Okay? You get it? For every believer, this is your place. You're supposed to say. This is the normal place. Gawas nini is no longer normal. Ayaw ni kalimti, ha? This is a principle in the Word of God. Abnormal na ang gawas sa unsa? Divine Dynasphere. This is the normal place, this one. Tanawa ang hitabo nimo, ha? When you heard the gospel, ang imo mga saa was judged by God the Father 2,000 years ago. The Lord Jesus Christ was the only person qualified to die for you and for me. Hingad to siya sa cross. Siya yung voluntaryo. O sa'y function sa Trinity? God the Father is the what? Planner of salvation. Siya nagbuhat sa tanang plano sa kaluwasan. What is the function of the Son? He is the executor of the plan. What is the function of God the Holy Spirit? Revealer of the plan of God. Tanawa, God the Father is the planner, God the Son is the executor of the plan, God the Holy Spirit is the revealer of the plan. Christ said, there was a point in eternity past nga gatanaw ang Diyos ng iyang pagka-omnisyente, nagatanaw sa kahimtang sa tao. Sa pagkahimulag sa tao, sa iyang pagsupak sa gidili sa Diyos nga the fruit of the tree of the knowledge of good and evil dito sa Eden, hingon ng Diyos. You can eat all fruits of the trees here in paradise, in the garden. Tanan. Except one. There is a tree there in the middle of the garden. I put a tree there, and that tree is the tree of the knowledge of good and evil. Tanawa? So therefore, what is the purpose of God putting that tree of the knowledge of good and evil? What is His purpose? His purpose is to test man's volition. You see? So, aron gyud ang tao makaingon nga ang Diyos fair. Sa gawas, daghan na ba mga tao mayong God is unfair? Nga nung giingon man ko inihong kaintang. Huwag tao pang Diyos niyo, merisi ka. You see? Man is always a product of his decision. Therefore, gibutang sa Diyos katong kahoy sa gidili nga kahoy, the tree of good and evil, kay nga naman. Tanawa gini, tanawa. Ang Diyos ra, ang hingpit nga good. Correct? God is the only perfect good.
ultimate good. Now, aside from Him, there is no other good. But He put that tree in the middle of the garden. Kadturabang tree ha, is a tree of good. A tree of good. Na may sumpay. Good and evil man. Mautong giswayan sa Dios kung musunod ba gyud ang tao sa iyang pagka-good o magtuman ba siya sa lain nga klase na good. You see? But man, what? Used his volition. Ninggamit siya sa iyang kabubuton. Mayroon siyang amukam. Ingon mang Diyos. You can eat all the fruits of the trees, except one. On the day thou shalt eat of it, dying thou shalt die. Ningon ang Diyos. Dying, thou shalt die. Sabot pa sabot. Dying, na mamatay una, o musunod ang thou shalt die. Bawa kang sabot pa sabot, in the original, sa kasagaran ng mga Biblia, kaya nag-ingon lang, the day you shall eat thereof, you will die. Di ba? Kung imo nang ibalik sa original nga pagsuwat, unsay original sa Old Testament? Original language used by the Holy Spirit? Hebrew. Okay. Kung mubalik ka sa Hebrew, ang but pasabot ng you shall die, dili kay you shall die ra. Dying, thou shalt die. Ang buot, di ay pasabot. Ang dying is spiritual death. Unya, ang thou shalt die is physical death. Natalawa. Apan tingaling uban mo po, si Adan kinabuhi manganig 930 years. Unsa naman na, wala naman kadimao. 930 years. Buhi si Adan. ning lahutay pa siya sa pagkinabuhi physical. Apan before that, wa pa siya mutiguang si Adan, si Adan unsa man. By the way, tingali uban wa gyud makaapas nini no. Mayon ka nga bitaw no si Adan ra magsiiba nga tao nga wa moagi og pagkabata. Wa ba mag-uha? Wa ba maparihan ni Stephanie o mga gagmayng bata, di ba? Si Adan o si iba hingtungha lang diha. Adult na dayon, di ba? Now, mo na ang imong tanawon nga diha sila si Adan o si iba adult na sila og milahutay pa sila, although when they ate the fruit of the tree of the good and evil, sila namatay spiritual. Ang sabot pasabot sa spiritual death, it is separation from God. Separation from God ang spiritual death. So Adam and Eve died spiritually first before they could die physically. Apan ning lahutay pa sila 930 si Adan. Apan dinhi ang punto nga ang ilang dili kay espiritu namatay, hambot pasabot spiritual death. Spiritual death, the other word for spiritual death is separation from God. Ang ilang human spirit napaong gipaong sa Dios, pareho gud ning suga kun ahong pagnguni as if the Holy Spirit, the human spirit ni Adan napaong, wa nay power, deactivated. See? So mo na giingon sa Biblia nga dying spiritual death, thou shalt die. Musunod ang physical death. Okay? So mo na ang Dios mitawag siya og meeting sa membro sa Godhead. Members of the Godhead. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. God the Father, who is the author of the plan, mitawag siya og meeting. Gitanaw niya ang kahimtang nimo og nako adto ra man ta paingon sa lake of fire. Apan ang gugma sa Dios nagalihok,